بسم الله الرحمن الرحيم En şefkatlik, en mehriban Allah'ın ismi bilen başlayayım. ألف لام ميم Elif, Lam, Mim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم Allah'tan başka ibadetke layık hiç ma'bud yoktur. Allah hemişe teriktir. Mahlukatni idare kılıp turgucudur. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Özüdün ilgiriki kitaplarını tasdiq qilguvchi haq kitobni, ya'ni Qur'onni Allah sana nazil qildi. İlgiri kishilarga yo'l ko'rsatguchi qilib Tavrat bilan Injilni nazil qilgan edi. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام Haq bilan batılni ayırgıcı kitapni, yani barlıq samavi kitaplarını nazil qildi. Şübhisiz Allah'ın ayetlerini inkar qilganlar ahiretde qattiq azobga duchor bo'ladi. Allah mutlaq g'olibdir, yomonlarni jazolag'uchidir. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء Şübhisiz osmon va zimindagi hech narsa Allohga maxfiy emas. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم U sizlarni bachchidanlarda, ya'ni onanglarning qo'rsig'idagi cheg'inglarda o'zi xohlagan shaklga kirgizadi. Uningdan boshqa ibodatga loyiq hech ma'bud barhaq yo'qdir. Allah mutlaq g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. U Allah sana kitapni, yani Kur'an'ni nazil qildi. Uningda mahkam, yani ma'nisi ochiq oyatlar borki, ular kitapning, yani bütün Kur'an'ning asosidir. Yana boshqa mutashabih, yani ma'nisi muayyan emas oyatlar bordir. Dillarida egrilik borlar fitna qo'zg'ash va o'z ra'yi bo'yicha ma'no berish uchun mutashabih oyatlarga ergishidir. Ya'ni mutashabih oyatlarni o'z nafsi xohishi bo'yicha tushundiradi. Mundaq oyatlarning haqiqiy ma'nosini faqat Allah biladi. Ilmda to'shqanlar aytadi. Uningga iymon etdik, hammasi Rabbimiz tarafidan nozil bo'lgan. Buni faqat aql egrilarla tushunadi. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
إنك أنت الوهاب. Rabbimiz bizni hidayet kılganından keyin dillerimizni toğru yoldan burup etmegen. Bizge dergahından rahmet begişligin. Şübhisiz ki sen bendilleringe ataalani bekmu begişliguçu sen. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Rabbimiz şübhisiz ki kelişi şeksiz bolgan günde, yani hesap elenadigan kıyamet günüde kişilerini toplagıç sen. Şübhisiz ki Allah va'dasiga xiloflik qilmaydi. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. Kafirlarning malları, balları Allah'ın azabı aldıda hakikaten hiç narsaga dal bolalmaydı. Ular devzakning yıkılgısıdır. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. Bu kuffarlarning hali Fir'aun təvələrinin və uladın ilgirgilərinin halığı oxşaydı. Ular bizning ayetlerimizni yalğanğa çıxardı. Gunahi tüpeylidin Allah ularını cezaladı. Allah'ın cezası qattiqdir. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kafirlarga aytqin ki, sizlar dunyoda mag'lub qilinasizlar va oxiratda jahannamga to'planasizlar. Cehennem nima degan yomon to'shak? قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. Uçurashgan ikki guruhda sizlar uchun ibrat bor. Biri Allah yo'lida urushayotgan guruhdir. Yana biri musulmonlarning sonini o'zlaridek ikki barobar o'p-o'chiq ko'rgan kofirlar guruhidir. Ya'ni Allah kofirlarga qo'rqinish selish bilan ularni urushdan qo'l yig'dirish uchun kofirlarga musulmonlarning sonini jiq ko'rsatdi. Allah xohlagan kishiga yordam berib qo'llaydi. Buningda haqiqatan aql egilleri uchun ibrat bor. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Ayallar, oğullar, altın kübüşten toplanğan köp mallar, argımaklar, çarvılar ve ekinlerden ibaret köngül tartıdığan nəslənin muhabbeti insanlığa çıraylık görsütüldü. Ula dünya terikçilikide menfaatlenediğan bahakası yok şey ilədir. Allah'ın dergahıdı bolsa qaytıdığan güzel cay, yani cennet bardır. Şunun üçün başqağı emas, cennetki kızıqış gerek. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار
خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kavminge aytgin ki, sizlerge uladımmo, yani dünyanın zibu zinnetleri ve nimetleridenmo yaxşı bolgan narsalarni aytib bereymo? Taqvodarlar üçün Rabbinin huzurida ostidan o'stanglar iqib turadigan jannatlar bo'lib, ular jannatlarda mangu qoladi. Jannatlarda pok jubtilar bor. Taqvodarlar üçün yana Allah'ın rızası bor. Allah bendilerini, yani ularning hamma ishlarini ko'rib turguchidir. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. Ula, yani takvadarlar, Rabbimiz, biz şübhisiz iman ettik. Bizning günahlarımızı mağfiret qilgin, bizni devzaq azabından saqlagin deydi. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Ula, yani takvadarlar, sabır qilg'uchilardir. Rostchilardir. Allah'a itoat qilg'uchilardir. Yaxshilik yo'llariga pul mollarini sarf qilg'uchilardir va saharlarda istig'for aytquchilardir. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Allah adaletini berpa qilgan halda guvohlik berdi ki, uningdan boshqa ibodatga loyiq hech ma'bud yo'qdir. Farishtalarmi, ilm ahlilarimi shundoq guvohlik berdi. Uningdan boshqa ibodatga loyiq hech ma'bud yo'qdir. U mutlaq g'olibdir, hikmat bilan ish qilguchidir. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Hakikaten Allah'ın nazarında makbul din İslam dinidir. Kitap verilgenler, yani Yahudiler ve Nasaralar fakat özleriga ilim kelgandan keyinla o'zaro hasad qilishib ixtilof qilishdi. Ya'ni islomning haqligini, Muhammad sallallohu alayhi vasallamning payg'ambarligini ro'shan pokitlar orqali bilib turib, ko'rolmaslikdan inkor qilishdi. Kimiki Allohning oyatlarini inkor qiladi ekan, Allah uni yaqinda jazolaydi. Allah tez hisob olg'uchidir. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, eğer ula sen bilen din doğrusida münazirleşse, men bana ergeçkenler bilen birlikte özümni Allah'a tapşırdım. Yani biz Allah'ın emirlerine boysunğucumuz degin. Kitap verilgenlerge, yani Yahudiler ve Nasaralarga ve ummilerge, yani Arap müşriklerge Müslüman boldunlar mı degin. Eğer ula Müslüman bolsa, doğru yol tapkan boludu. Eğer ula yüz örse, san hiç zini yok.
Senin faqat təbliğ qilish mas'uliyating bor. Allah bendilerini, yani hamma ahvolini ko'rib turg'uchidir. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. Allah'ın ayetlerini inkar kıldıganlar, peygamberlerini nahak öldürdüganlar, kişilerinin içindeki adaletke buyurduğanlar, yani Allah'a davet kılgıçılarını öldürdüganlarga çokum qattiq azap bilen hoş haber bergin. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Eni şulanın dünya ve ahiretteki emelleri bekar boldu. Ulağa hiç yardım kılgıcı yoktur. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. Kitaptan nesibi berilgenlerini kömedin mi? Ula öz arasında detalaş kılışkan işler doğrusida Allah'ın kitabı boyunca hüküm çıkarışka çakırılsa, ulanın bir türkümü bunundan, yani Allah'ın hükümünü kabul kılıştın yüz öğriydi. Ula haqtin yüz öğrügüçülerdir. Yani haqtin yüz öğrüş ulanın tabiatı sınıp ketken. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. Bu ulanın devzaq otu bizni sanaqlıq günlərlə, yani mozayğı çoğunğan 40 günlük vaqtla köydürdü degenlikleri ve dini cəhətdə uydurup çıkargan nerselerinin özlerini aldığanlığı üçündür. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Kelişi şeksiz boğan günde, yani kıyamet günü de ulanı toplayımız. Her bir kişinin kılgan işinin cezası ve mükafatı toluk berildi. Ulağa azapını ziyade kılıp etiş, ya ki savabını kemeytip etiş bilen zulüm kılınmaydıgan şu çağda ulanın halı kandak boludu. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Eytkin ki padişahlığının egisi boğan ey Allah, xalığan adamge padişahlığını berisen. Xalığan adamdan padişahlığını tartıp alısan. Xalığan adamni aziz kılısan, xalığan adamni xar kılısan. Hemme yaxşılık senin kolundadır. Sen hakikaten hemmegi qadirsan. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Keçini kündüzge kirgizsen, kündüzni keçigi kirgizsen. Şunun bilen keç kündüzünün uzun kısqı boluşu pasiller boyunca növetleşip turdu. Canlıqni cansızdan çıkarırsan, cansızni canlıqdan çıkarırsan. Özün xalağan kişiге hesapsız rızık verirsen.
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. Müminlerini koyup kafirlerini dost tutmusun. Kimiki şunda kılıdiken u Allah'ın dostluğuna erişelmeydi. Ulardan korkup dostluk izhar kılışınla bunundan müstesna. Allah sizlerni özünün azabından korkutudu. Ahir kaytıdığan cay Allah'ın dergahıdır. قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Eytkin ki, dilinladikini meyli yoşurunla, meyli aşkarlanla, Allah onu bilip durdu. Allah asmanladiki ve zimindiki neslerini bilip durdu. Allah her nersiki kadirdir. يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. O günde, yani kıyamet günüde her adamның kılgan yaxşı işleri, yaman işleri özünün aldıda ayan boludu. Ula yaman işlerini körmeslikni, özü bilen yaman işlerinin arasında meşrik bilen mağribnin arasıdek uzun musafı boluşunu arzu kılıdı. Allah sizlerni özünün azabından korkutudu. Allah bendilerge en mehribandır. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ulağı etkin ki, eğer sizler Allah'ını yaxşı görsənlər, bana əgişinlər ki, Allah mı sizlerni yaxşı gördü. Günahınlarını məğfiret kılıdı. Allah en mağfiret kılgıcıdır, en mehribandır. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Eytkin ki, Allah'a ve Peygamberge itaat kılınla. Eğer ula itaat kılıştın yüz öğrise, Allah hakikaten kafirlerini yaxşı görmeydi. إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ. Allah hakikaten Ademni, Nuhni, İbrahim evladını, İmran evladını peygamberlik tallap, ulanı özlerinin zamanındaki cihan ehlidin artık kıldı. ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. O evlatla birbiri bilen kandaştır. Allah anlap durgucudur, bilip durgucudur. إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Öz vaxtıda İmran'ın ayalı etti. Rabbim, men qo'sqimdiki perzentimni dünya işlerinden azat kılıngan halda çokum senin hizmetinge atadım. Bu nezremni qabul qılgın. Sen hakikaten anlap turguçsan, bilip turguçsan.
فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. O kız tuqqan vaqtida, "Ey Rabbim, kız tug'dim" dedi. Onun nima tuqqanligini Allah obdan biladi. U talab qilgan o'g'il ata qilingan qizga o'xshash emas, balki bu qiz ortiqdir. İmronning ayoli aytdiki, "Men uningga Maryam deb ism qo'ydim. Men haqiqatan uning uchun, uning avlodlari uchun sana sığınıp qo'g'landi shaytondan panoh tilayman." فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Rabbi onu chiroyliqcha qabul qildi. Uni obdan o'stirdi. Uningga Zakariyani kefil qildi. Ya'ni uning xizmatini qilishga Zakariyani qo'ydi. Zakariya har qitim uning ibodatgohiga uni ko'rgili kirsa, uning yanida birer yemeklik ushirtatdi. U, "Ey Maryam, bu sana qayerdan keldi?" deydi. Maryam, "U Allah tarafidan keldi" deydi. Allah haqiqatan xohlagan odamga hisobsiz rizq berdi. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. Şu vaqtda, yani Maryamning karomatini ko'rgan chaqda Zakariya Rabbiga duo qilib, "Ey Rabbim, menga o'z dargohingdan bir yaxshi farzand ato qilgin. Haqiqatan sen duoni anglag'uchisan" dedi. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. O ibadetgahida namaz okuvatqanda periştiler onunla. Sana Allah'ın kelimesi yani İsa'ni tasdiq qilg'uchi Sayyid Parhizkar ve yaxshiladim bo'lgan Yahya ismli bir payg'ambar bilan xo'sh xabar berdi deb nido qildi. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. Rabbim, men qerib qolgan tursam, ayolim tug'utdan qolgan tursa, mening qandoqmi o'g'lim bo'lsin dedi. Farishtalar, Allah shuningdek xolig'ini qiladi. Ya'ni Allohning qudrati hech narsadan ojiz emas dedi. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. Rabbim, bana ayolimning homildor bo'lganligiga bir nishoni ato qilgin dedi. Allah, sana bo'ladigan nishoni shuki, 3 kungacha kishilarga so'z qila olmaysan.
ya'ni zikr tasbih aytishdan boshqa so'zga tiling kelmaydi. Faqat ishoratli qilasan. Ne'matimga shukr qilish yuzidan Rabbingni ko'p yod et. Kechda atiganda tasbih ayt dedi. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ واصطفاك على نساء العالمين. Periştiler aytdi. Ey Meryem, Allah hakikaten seni bütün ayollar içinden tanladı. Seni pak kıldı. Seni bütün cihan ayollarından artık kıldı. Ya Meryem kunuti li rabbiki vescudi verka'i ma'ar raki'in. Ey Meryem, Rabbinge itaat kıl, secde kıl ve ruku kılgıçılar bilen billa ruku kıl. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bu sana vahiy kılıvatqınımız gayb haberlerdendir. Meryemni ulanın qaysı terbiyesiga eliş meseleside çek taşlaş yüzüden kalemlerini soğuk taşlagan çağda sen ulanın yenidi yok idin. Özara janjal qilishqanları da sen ulanın yenidi yok idin. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Öz vaxtida periştiler aytdi. Ey Meryem, Allah sana atının vasıtasız Allah'ın bir kelimesinden törelgen bir boğaq bilen hoş haber berdi ki onun ismi Mesih Meryem oğlu İsa'dır. O dünya ve ahirette obroyluk ve Allah'a yakınladın buludu. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. O böşktümü, yani boğaqlıq çığıdımı, o'ttir yaş bolğandımı kişilerge peygamberlerinin sözünü sözleydi ve taqvadarlıqta kamil, yaxşı adamlardan boludu. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Meryem, Rabbim bana insanın kolu tegmegen tursa, yani erlik bolmasam, qandaq balam boludu, dedi perişte. Allah xalıqını şundaq yaratıdı. Yani atı ana arqılıq mı ve onunsuz mu yaratıdı. Birer işinin bolışını irade kılsa, vücut xikel deydi de, o vücut xikelidu, dedi. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. Allah onunğa xatni, hikmetni, yani söz harekette doğru bolışni, Tevratni, İncilni ügütüdü. وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ
إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Onu Beni İsrail'a peygamber kılıp əvətidir. O deydi, şübhisiz ki, sizlərə mən Rabbinla tərəfindən bolğan peyğəmbərlikimnin rastlıqını göstərdiğən bir möcüzə ilib gəldim. Mən sizlərə laydın quşның şəklindək bir nəsə yasayman. Andın onunla püyləyman da Allah'ın izni bilən o quş boludu. Tuğmu körni, bərəs kesilini saqaytıman. Allah'ın izni bilən ölüklərini terildirmən. Sizlər yeydiğən və uyunlarda saqlaydiğən yeməkliklərdən xəbər verimən. Yani sizlərin yoşurun əhvalınlarını eytib berələyman. Şübhisiz ki, əgər sizlər Allah'ın möcüzələrə iman etqiçi bolsanlar, bunun da, yani mən keltirgen möcüzələrdə sizlər üçün əlbəttə menin rastlıqımını göstərdiğən roşan alamet var. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. من ilgiri kelgen Tevratni tasdiq qilgan alda sizlarga Rabbinglar tarafidan dalil elib keldim. Allohdan qo'rqinglar ve bana itaat kılınlar. İnnallaha Rabbi ve Rabbukum fa'buduh. Hâzâ sıratun mustaqim. Allah hakikaten benim Rabbimdir, sizlerinin mu Rabbinlardır. Onunla ibadet kılınlar. Bu doğru yoldur. فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. İsa ula yani Yahudilerden küfrede ezveylep özünü öldürüş niyetiga kelganligini sezgen çağda Allah üçün Allah'a da'vat qilish yo'lida "Manga kimlar yordam berdi?" dedi. Havariylar yani onun təvəllərindən haqiqiy müminlər aytdi. Allah üçün sana biz yordam berimiz. Allah'a iman etdik. Guvoh bo'lgin ki biz payg'ambarlikingga bo'ysunğuchilarmiz. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. Rabbimiz sen nazil qilgan kitobga iman etdik. Payg'ambarga ergashdik. Bizni hidoyatingga shohid bo'lganlar qatoridan qilgin. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. Ula mikir işletti. Yani İsa aleyhisselamni öldürmekçi oldu. Allah ulanın mikirini berbat kıldı. İsa aleyhisselamni qutquzup asmanlığa elip çıkıp gitti. Allah mikir tedbir kılgıçılarının en yaxşısıdır. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Öz vaxtida Allah etti. Ey İsa, men seni ecilin yetkende qabz ruh qılıman. Seni dergahimga kötürümen. Yani asmanga elip çıkıman. Seni kafirlardan pak qılıman. Yani seni öldürmekçi bolgan yamanlarının şerrinden saklayman. Sana ergeçkellerini kıyametkiçe kafirlardan üstün qılıman. Andın
mening dargohimga qaytsizlar. Sizlar ixtilof qilishgan ish, ya'ni Aysoning ishi ustida oranglarda men hukm chiqiraman. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Kafirlarga bo'lsa dünya ve ahirette qattiq azap qilaman. Ulardan Allah'ın azabını to'sadigan hech medetkar bo'lmaydi. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. İman etgan ve yaxshi amal qilganlarga kelsak, Allah ularning ajrini to'liq berdi. Allah zolimlarni yaxshi ko'rmaydi. Zolimlarni yaxshi ko'rmaydigan zot qandoqmi bandalarga zulm qilsin? ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bo'lsa sana biz o'qib berayotgan oyatlardir ve hikmetlik Kur'an'dır. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. Şübhisiz ki Allah'ın nazarında İsa'nın misali o atsız yaratılganlıktan Adem'nin, yani Adem aleyhisselam'ın misalıga okşaydı. Allah Adem'ni ata anasız halda tuproqdan yarattı. Andın onunla vücut kel dedi de o vücut keldi. İsa'nın işi Adem'nin işinden acablanarlik emas. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. İsa hakkındaki bu söz Allah tarafından nazil bolgan hakikattir. Sen şek kılgıçılardan bulmagın. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Sen İsa toğruluq haqiqiy ma'lumotga ega bo'lganingdan keyin kimlarki sen bilan munozirlashsa, sen ularga kelinglar, o'g'illarimizni va o'g'illaringlarni, ayollarimizni va ayollaringlarni, o'zlarimizni va o'zlaringlarni yig'ib Allah'ın la'nati yalg'onchilarga bo'lsin deb Allohga yalvorib duo qilayli degin. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. Şübhisiz ki bu elbette rast kıssıdır. Bir Allah'tan başka hiç ilah yoktur. Allah hakikaten mutlak galiptir, hikmet bilen iş kılgıçıdır. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. Eğer ula imandan yüz öğürse, ula buzgunçılardır. Şübhisiz ki Allah buzgunçılarını bilip durdu. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Ey ehli kitap!
ya'ni Yahudilar va Nasaralar. Faqat Allohga ibodat qilish, Allohga hech narsani shirik keltirmaslik, Allohni qo'yib bir-birimizni Rabb qilib olmaslikdek hammamizga o'rtaq bo'lgan bir so'zga, ya'ni bir xil aqidaga amal qilaylik degan. Agar ular yuz o'rsa, ya'ni buni qabul qilmasa, ey Yahudilar va Nasaralar jamasi, bizning musulmon ekanligimizga guvoh bo'linglar. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. Ey ahli kitob, ya'ni Yahudilar va Nasaralar, nima uchun İbrahim to'g'risida munozirlashsizlar? İbrahimni o'zinglarning dinida deb gumon qilasizlar. Halbuki Tavrat bilan Injil İbrahimdan keyin nozil bo'ldi. So'zinglarning asossiz ekanligini tushunmamsizlar? ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Ey Yahudilar va Nasaralar jamasi, sizlar shundoq kishilarsizlar ki, biladigan narsanglar İsa ustida munozirlashdinglar. Endi sizlar bilmaydigan narsanglar İbrahim va uning dini ustida nimishqa munozirlashsizlar? İbrahimning ishidagi haqiqatni Alloh biladi. Sizlar bilmaysizlar denglar. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. İbrahim Yahudi mu emas, Nasara mu emas, velikin to'g'ri dinga e'tiqod qilg'uchi, Allohga bo'ysunguchi edi. Mushriklardan emas edi. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. İbrahimga eng yaqin bo'lganlar shubhisizki İbrahimning zamonida va uningdan keyin uningga ergashganlardir. Bu payg'ambar, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallamdir. Bu payg'ambarning ummati bo'lgan mu'minlardir. Allah mu'minlarning madadkoridir. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. Ahli kitobdan bir turkum kishilar sizlarni ozdirishni umid qiladi. Ular faqat o'zlarini ozdirdi. Bunun vabali ularga hassilab azob qilinish bilan o'zlariga qaytadi. Lekin ular buni tuymaydi. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. Ey ahli kitob, Allah'ın ayetlerini, yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge nazil kılıngan Kur'an'ın haqliqini bilip durup nemishqa inkar qilsizlar? يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. Ey ahli kitob, nima uchun haqqa botilni aralashtirsizlar va bilib turib haqni yoshirsizlar? وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون.
Ahli kitobdan bir turkumi mu'minlarga nozil qilingan vahiyga atiganda iymon aytinglar, kashqurunliqi yeni bilinglar. Shunda qilsanglar, ular iymondan qaytishi mumkin. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Yahudiler bir-biriga aytadi. Faqat sizlarning dininglarga ergashganlargila ishoninglar. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki, to'g'ri yo'l Allohning yo'lidir. Ular aytishidi. Sizlarga berilganga o'xshash narsa vahiy berildiganlarga faqat ular dininglarga ergashgandilar, ondan ishoninglar. Bo'lmasa ular, ya'ni musulmonlarning qiyomat kuni Rabbinglarning dargohida sizlar bilan munozirlashidi. Ya'ni dininglarda bo'lmagan hech odamning payg'ambarligini e'tirof qilmanglar. Agar sizlar Muhammadning payg'ambarligini ixro qilib, uning diniga kirmasanglar, bu qiyomat kuni sizlarga qarshi pokit bo'ladi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki, fazl karam, ya'ni payg'ambarlik Allohning ilkididir. Allah uni xohlagan kishiga berdi. Allohning fazli kengdir. Allah hammani bilguchidir. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Allah rahmetini o'zi xohlagan kishiga xos qiladi. Allah ulug' fazl egasidir. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. Ehli kitobdan ba'zi kishilar borki, uningda ko'p mol omonat qo'ysangmi, sana uni qaytirib beradi. Ulardan yana ba'zi kishilar borki, uningda 1 dinar omonat qo'ysangmi, uning beshida turmoqcha, ya'ni qayt so'ylamagicha uni san qaytirib bermaydi. Bu shuning uchunki, ular ummiylarning meliga xiyonat qilsak, bizga gunoh bo'lmaydi. Ya'ni bizning dinimizda bo'lmaganlarning mollari bizga harom emas dedi. Ular bilib turib Alloh nomidan yolg'onni to'qiydi. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. Undaq emas. Kimiki ahdiga vafo qilsa va gunohdan saqlansa, Allah haqiqatan taqvodorlarni yaxshi ko'rdi. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Allah'a bergen ahdini ve qasamlarini azgını bedelge tegişidiganlar ahirette Allah'ның rahmetinden hiç qandaq nesibiga erişelmeydi. Qiyomat günü Allah ularni xo'sh qiladigan so'z qilmaydi. Ularga rahmat ko'zi bilan qaramaydi. Ularni gunohlardan poklamaydi. Ular qattiq azobga qoladi.
وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Ulardan, yani Yahudilardan bir türkümü kitapta bulmagan narsalarni sizlarning kitapta bor ekan deb o'ylashinglar uchun tillarini agir-bugir qilib o'qiydi va uni Alloh tarafidan nozil bo'lgan deydi. Halbuki u Alloh tarafidan nozil bo'lgan emas. Ular bilib turib Alloh nomidan yolg'onni to'qiydi. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Allah birer insanga kitapni, hikmetni, peygamberlikni bergandan keyin onun kişilerge Allah'ını koyup bana bende bulunla deyişi layık bulmaydı. Yani peygamberden mundaq gepning sadir bo'lishini tasavvur qilib bo'lmaydi. Va lekin u kitobni o'rgatganliginglar, o'qiganliginglar uchun Rabbani bo'linglar deydi. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. Shuningdek, uning farishtalarni, payg'ambarlarni iloh qilib olishga buyurishi loyiq bo'lmaydi. Musulmon bo'lganinglardan keyin payg'ambaringlar sizlarni kufrga buyurumdi. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. Öz vaqtidala Allah peygamberlerden Çin ahdi ilib sizlarga men kitobni va hikmatni ato qildim. Keyin sizlarga sizlardagi narsalarni, ya'ni kitob bilan hikmatni e'tirof qilguvchi bir payg'ambar, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallam kelsa, albatta uningga iymon etishinglar kerak va uningga albatta yordam berishinglar kerak dedi. Allah bu ahdini ixro qildinglarmi? Shuning, ya'ni bu ish uchun mening ahdimni qabul qildinglarmi dedi. Ular e'tirof qildik dedi. Allah o'zinglarning va tavalaringlarning e'tirof qilganligiga guvoh bo'linglar. Menmu sizlar bilan billa guvoh bo'lg'uchilardandurman dedi. فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Kimiki shuningdan keyin yuz o'risa, ya'ni ahdini buzsa, ular Allah'ның itaatidan chiqquchilardir. أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. Ular Allah'ның dininden, yani İslam dininden başka dinini tilemdi. Halbuki osmondagilar va zamindagilar ixtiyoriy va ixtiyorsiz ravishda
Allahqa boysungan tursa, ular qiyomat kuni Allahqa qaytiriladi. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Aytqin ki, biz Allahqa iman etdik. Bizge nazil qılınğanğa, yani Qur'anğa, İbrahimğa, İsmailğa, İshaqqa, Yaqubqa ve onun avlatlarına nazil qılınğan vahiyge, Musa'ga berilgenge, yani Tevratqa, İsa'ga berilgenge, yani İncilға ve peygamberlerge Rabbi tarafından berilgenge iman etdik. Ulanın hiçbirini ayrı etmeymiz, yani ulanın bazısına iman etip, bazısını inkar qılmaymiz. Biz Allahqa boysunğuchilarmiz. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Kimi ki İslam'dan gayri dinini tileydiken, hergiz o, yani onun dini kabul kılınmaydı. O ahirette ziyan tatqıçıdır. كَيْفَ يَهْدِي اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. İman etqandan, peygamberinin haq ekanligiga şahit bo'lgandan keyin ve özleriga ro'shan dalillar kelgandan keyin kafir bo'lgan qavmni Allah qandoqmi hidoyat qilsin? Allah zolim qavmni hidoyat qilmaydi. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. Allah'ın, periştilerinin ve insanların hemmesinin lanetine uçraş ulağı verilgen cezadır. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. Ula devzakta mengü kalıdı. Uladın azap yenikiltilmeydi, keçiktirilmeydi. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. Fakat tövbe kılganlar ve buzuk amellerini tüzetkenler bunundan müstesna. Allah mundaqlarga en mağfiret kılgıcıdır ve en mehribandır. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. Şübhisiz ki iman etqandan keyin kafir bolganlar, ondan küfrünü texamu aşırganlarning tövbesi hergizmi qabul qilinmaydi. Ani şular gumrahlardır. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين.
Şübhisizki kafir bulup tavba qilmasdan kufr bilan o'lganlarning hech biridan yer yuziga bir keladigan oltin fidya basimi qabul qilinmaydi. Ana shular qattiq azobga qoladi. Ularni Allohning azobidan qutuldiradigan hech bir madadkor bo'lmaydi. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Yaxshi ko'rgan narsanglardan sarf qilmoqcha, ya'ni mollaringlarning yaxshisini sadiq qilmoqcha, hargiz yaxshilikqa, ya'ni jannatga erisha olmaysizlar. Allah'ның yolida nimini sarf qilmanglar, Allah onu bilib turg'uchidir. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. Tevrat nazil kılınıştan ilgiri İsrail yani Yaqub aleyhisselam özüge haram kılgan yemeklikler yani tögünün göşü ve sütü din başka yemekliklerinin hemmisi İsrail avladığa halal idi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ulağı etkin ki eğer rastçıl bolsanlar Tevrat'ını elip gelip okup bekinlar. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. Şunundan keyin yani roşan delil meydana kelgandan keyin kimiki Allah namıdan yalğanını toqiydikan ular zalimlardır. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Aytqin ki Allah rast aytdi. İslam dinidan ibaret İbrahimning to'g'ri diniga ergishinglar. U yani İbrahim müşriklardan emas idi. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. Hakikaten insanlığa ibadet için tunci silingan öy yani Beytullah Mekke'dedir. Mübarektir, cihan ehlige hidayettir. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Onun da uçuk alametler baki Makamı İbrahim şularning biri. Beytullah kirgen adam emin boludu. Qadir bo'lalagan kishilarning Allah uchun Ka'bani ziyorat qilishi ularga farz qilindi. Kimiki inkor qiladigan shubhisizki Allah ahli jahondan ya'ni ularning ibodatidan behojatdir. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aytqin ki ey ahli kitap yani Yahudiler, Nasaralar, nim için Allah'ın ayetlerini inkar qilsizlar? Vaholanki Allah qilmishinglarga shahiddir. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aytqin ki ey ahli kitap yani Yahudiler, Nasaralar,
İslam dininin haqligiga şahid bo'lib turib, nima uchun Allohning yo'lini egri ko'rsatishini qasdlab mu'minlarni uningdan to'sisizlar? Allah qilmishinglardan g'ofil emasdir. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. Ey müminler! Eğer ehli kitaptan bir firqiga itaat qilsanglar, mümin bo'lganinglardan keyin ular sizlarni kafir qilib qo'ydi. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. Sizlarga Allah'ның ayetleri okulayotgan, yani vahiy üzülüp qalmay Allah'ның ayetleri nazil boluvatgan ve aranglarda Allah'ның paygamberi hayat turgan tursa, qandaqmı kafir bolasizlar? Kimiki Allah'a, yani Allah'ның diniga mahkam yepishadigan, u to'g'ri yo'lga yetaklangan bo'ladi. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ey müminler! Allah'a layık ravishda taqvodorlik qilinglar. Faqat musulmonlik holatinglar bilan o'linglar. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Hemmanla Allah'ның argamçısıga, yani Allah'ның diniga mahkam yepişinglar. Ayrılmanglar. Allah'ның sizlarga bergan ne'matini aslanglar. Öz vaqtida sizlar o'zaro dushman edinglar. Allah dilinglarni birlashtirdi. Allah'ның ne'mati bilan o'zaro qarindosh bo'ldinglar. Sizlar davzax cho'qirining girvikida edinglar. Allah sizlarni islom orqali uningdan qutqizdi. Sizlarning hidoyat tepishinglar uchun Allah oyatlarini sizlarga shundoq bayon qildi. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Sizlarning aranglarda xayrlik ishlarga da'vat qiladigan, yaxshi ishlarga buyurib, yomon ishlardan to'sadigan bir jamoa bo'lsin. Ayni shular maqsadiga erishkichilardir. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Roşen deliller kelgandan keyin ayrılıp ketishgan va ixtilof qilishgan kishilar, ya'ni Yahudilar va Nasaralardek bo'lmanglar. Ana shular cho'ng azobga duchor bo'ladi. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Şu günde, yani kıyamet günüde bazı yüzler, yani müminlerin yüzleri akırıdır. Bazı yüzler, yani kuffarların yüzleri qarıydı. Yüzü qarayğanlarga periştiler aytıdı ki,
iman etqininglardan keyin kafir bo'ldinglarmi? Kafir bo'lganliginglar uchun azobni tetinglar. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. Yüzü aqarğanlar Allah'ın rahmetide, yani cenneti boludu. Ula onunda, yani cennette mengü kalıdı. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. Bu Allah'ın ayetleridir. Ulanı ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sana rast okup berimiz. Allah cihan ahlige zulüm kılışını halamaydı. السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. Asmanlardaki ve zimindeki şey ile Allah'ın mülki, mahlukatı ve bendeleridir. Hemme işler Allah'a kaytırılıdır. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Ey Muhammed ümmeti! Sizler insanlar menfaat üçün o'ttirig'i chiqarilgan, yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'sadigan, Allohga iymon etadigan eng yaxshi ummat sizlar. Agar ahli kitob, ya'ni yahudiylar, nasoralar iymon etsa, ular uchun dunyo va oxiratda albatta yaxshi bo'ladi. Ularning ichida mu'minlarmi bor? Ularning to'lisi fosiqlardir. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. Ular sizlarga azar berishdan boshqa hech qanday ziyon zahmat yetkazolmaydi. Agar sizlar bilan urushsa, sizlarga orqasini qilib qochadi. Ondan ularga yordam berilmaydi. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Ularning qayerda bo'lmasin Allohning va musulmonlarning himoyasida bo'lganlardan boshqalari xorliq qilib ketib qoldi. Allah'ın g'azabiga uchirdi. Muhtojlikqa cho'mdi. Bu ularning Allohning oyatlarini inkor qilganliklari va payg'ambarlarni nohaq o'ltirganliklari uchundir. Ularning Allohning farmonidan chiqib ketganliklari va Allohning cheklimisidan eshib ketganliklari uchundir. Laysu sawaa من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. Ula bir xil emas. Ahli kitobdan, ya'ni Yahudilar, Nasaralardan kechileri Allohning oyatlarini tilovat qilib turadigan va sajda qilib turadigan bir jamoa kishilar bor. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. Ular Allohga va oxirat kuniga iymon etadi. Yaxshi ishlarga buyuradi, yomon ishlardan to'sadi.
xayrli ishlarni qilishga oldiraydi. Ana shular yaxshilardandir. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ. Ular har qandaq yaxshilikni qilsin, u bekor ketmaydi. Allah taqvodorlarni obdan biladi. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Şübhisizki kafirlarning mollari, ballari Allah'ның azabı aldıda hergiz hiç narsaga dal bo'lolmaydi. Ular devzaq ahlidir. Devzaqda mangu qoladi. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. Ularning bu dunyoda riyo qilib bergan sadaqalari o'zlariga zulm qilgan bir qavmning ziroatiga tegib, uni nobud qilib etgan so'g'uq shamolga o'xshaydi. Egillarining gunohi tufaylidan nobud qilingan bu ziroatga o'xshash, Allah ularning yaxshi amallarini barbod qiladi. Allah ularga zulm qilmadi, lekin ular o'zlariga o'zlari zulm qildi. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. Ey müminler! Özünlardan bo'lmaganlarni, ya'ni munofiqlarni, kafirlarni sirdash qilib olmanglar. Ular sizlarga bozg'unchilik qilishda bo'shanlik qilib qolmaydi. Ular sizlarning mushaqqat qilishinglarni arzu qiladi. Ularning dushmanligi eg'izlardan ma'lum bo'lib turdi. Ularning dillarida yo'shirgan dushmanligi texmi cho'ngdir. Shubhisizki, agar tushunadigan bo'lsanglar, sizlarga nurg'un oyatlarni bayon qildik. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. Ey müminler camiası! Sizler ularni yaxshi ko'rsizlar. Ular sizlarni yaxshi ko'rmaydi. Sizlarga bo'lgan dushmanligini yo'shirin tutadi. Sizlar hamma samoviy kitobga iymon etisizlar. Shundaq turuqliq ular sizlarni o'ch ko'rdi. Ular sizlar bilan uchrashganda iymon etdik deydi. O'zlari yolg'iz qolganda sizlarga bo'lgan ochiqidan barmoqlarini tishlaydi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam! Aytqinki, ochiqinglar bilan o'linglar. Allah haqiqatan dillardikini bilguchidir. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. Agar
sizlarga birər yaxşılıq yetsə, ular buningdan qayg'urdi. Agar sizlarga birər yomonlik yetsə, ular buningdan xo'shal bo'ladi. Agar sizlar ularning aziyatiga sabr qilsanglar va so'zinglarda, harakatinglarda Allohdan qo'rqsanglar, ularning hilisi sizlarga qilchi ziyon yetkazolmaydi. Allah ularning qilmishlarini haqiqatan to'liq bilguchidir. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Öz vaqtida sen etigende uyungdan Uhud'a çıkıp müminlerini uruş saflariga o'rinlashtirding. Allah hemmini anlab turg'uchidir, hemmini bilib turg'uchidir. إِذْ هَمَّ الطَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Öz vaqtida sizlardan iki guruh, yani Seleme aymıqı bilen Beni Harise aymıqı acizlik ko'rsatmoqchi, yani qo'rqib urush maydonidan qaytmoqchi bo'ldi. Allah ularning madadkori edi. Mu'minlar jami ahvoli va jami ishlarida Allohga tavakkul qilsin. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah sizlarga Badrda nusrat ato qildi. Halbuki sizlar kuchsiz edinglar. Soninglar va qurolinglar oz edi. Allohning sizlarga bergan nusratiga shukr qilish yuzidan Allohdan qo'rqinglar. إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Öz vaqtida sen müminlerge Rabbinglar sizlarga 3000 farishta tushirib yordam bersa, yana yetmamdi deyding. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum bi 5000 min al-malaikati musawwimin. Shundaq u yetidi. Agar jangda sabr qilsanglar, Allohdan qo'rqsanglar, uning amriga itoat qilsanglar, dushman darhol hujum qilib kelganda Rabbinglar sizlarga 5000 nishonliq farishta bilan yordam berdi. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. Allah onu, yani farishtalar orqali yordam berishni faqat sizlarga xush xabar bo'lsin va dilinglar shuning bilan xotirjam bo'lsin. Shuning bilan dushmanning sonining ko'pligidan qo'rqmasin deb qildi. Yordam faqat mutlaq, g'olib, hikmet bilen iş kılgıcı Allah tarafındandır. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ. Allah'ın yardımı kafirlarının bir türkümünü halak kılış için yaki ulanı resva kılıp ulanın ümitsiz halda mağlup oluşları içindir. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hiç iş, yani bendilerinin işlerinin tedbiri senin ihtiyarında emas. Allah ya ulanın Müslüman bolsa tevbesini kabul kılıdı, ya ula zalim boğanlık için küfrüdü çın tutsa ulanı azapqa duçar kılıdı.
ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. Osmonlardagi ve zimindeki neslenin hemmesi Allah'ın mülküdür. Allah xalagan kişiге mağfiret kılıdı, xalagan kişiге azap kılıdı. Allah en mağfiret kılgıcıdır, en mehribandır. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. Ey müminler! Cezanını katmı kat aşırıp yemenler. Məqsədinlağa erişiş üçün Allah'tan nəhi qılğan işlərini tərk edib qorqunlar. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. Kafirlar üçün tayarlanğan devzəxdən, yani devzəx kirişke sebep oludğan yaman işlərdən saqlanınlar. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. Sizlərə rəhmət qılınışı üçün Allah'a ve Peyğəmbərə itaat qılınlar. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Rabbinlarning mağfiratiga ve taqvodarlar uchun tayyorlangan kengliki osmon ziminchi keladigan jannatga oldiringlar. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Taqvodarlar kengchilikdimi, qisınchilikdimi Allah yolida pul mal sarf qildiganlar, üç ilishqi qodir turuqliq ochiqini yutadiganlar, yomonlik qilgan yoki bo'zaq qilgan kishilarni kechiradiganlardir. Allah yaxshilik qilguvchilarni yaxshi ko'radi. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Ola taqvodarlar yaman bir günah qilib qalsa yoki o'zlariga zulm qilsa Allohni yod etadi. Günahları üçün mağfiret talab qiladi. Günahni kechiradigan Allohdan boshqa kim bor? Ular qilmishlarini bilib turib davomlashtirmaydi. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Ularning, yani yuqorqi xislatlarga ega kishilarning mukofoti Rabbi tarafidan bo'lgan mag'firat ve ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlardir. Bu yerlarda ular mangu qoladi. Yaxshi ish qilguvchilarning erishadigan savobi nima degan yaxshi? قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Sizlerden ilgiri nurgun ümmetler kelip ketdi. Yeryüzüde seyir kılınlar. Haqni yalğanğa çıkarğanlarının akıbetinin qandaq boğanlıqıga qaranlar. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. Bu Kur'an insanlığa bayandır. Yani
halol bilan haromni ochiq bayon qiladi. Taqvodorlarga to'g'ri yo'l ko'rsatkichidir va va'z nasihatdir. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Cihatdan bo'shib qolmanglar. Shahid bo'lganlar uchun qayg'urmanglar. Agar mu'min bo'lsanglar, ustunlik qozonasizlar. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. Agar sizlarga shikastlik yetgan bo'lsa, ya'ni bu jangda sizlar yaralangan va shahid bo'lgan bo'lsanglar, düşmanlarga Badr jangida o'xshashla shikastlik yetdi. Ya'ni ular yaralandi va o'ldirildi. Bu kunlarni insonlar orasida aylantirib turamiz. Ya'ni g'alabani hamisha bir firqada qilmay, bir kun bu firqada, bir kun u firqada qilamiz. Bu Allah'ның mu'minlarni munofiqlardan ayirishi uchundir. Sizlarni shahidlardan qilishi, ya'ni sizlardan ba'zilarni shahidlik darajasiga musharraf qilishi uchundir. Allah zolimlarni yaxshi ko'rmaydi. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. Mu'minlarni ularga yetgan musibat orqali paklashi uchundir. Kafirlarni yo'q qilishi uchundir. أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. Ey mu'minlar jamoasi, Allah sizlardan haqiqiy jihad qilganlarni va jihadning jafo mushaqqatlariga chidig'uvchilarni bilmay, ya'ni ayrimay turib, faqat og'zinglarda iymon etdik deyish bilanla jannat kirishni o'ylamsizlar? وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Sizlar ölüm, ya'ni düşman bilan uchrashishdan ilgari uni arzu qilatdinglar. Mana uni o'z ko'zinglar bilan ko'rdinglar. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Muhammed fakat bir peygamberdir. Onundan burun köp peygamberler ötdi. Ularning ba'zilari o'z ajali bilan o'lgan, ba'zilari boshqalar tarafidan o'ldirilgan. U vafot bo'lsa yoki o'ldirilsa, orqanglarga yenib olamsizlar? Ya'ni iymondan yenib murtad bo'lamsizlar? Kimiki orqasiga yenib oladi ekan, ya'ni murtad bo'ladi ekan, u Allohga qilchi ziyon yetkazolmaydi. Allah shukr qilg'ichilarni mukofotlaydi. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. Hiç kişi Allah'ın iznisiz ölmeydi. Allah her adamның ajalini pütüvetken, adamның ömrünü korkunçaklık uzartalmaydı, batırlık kıskartalmaydı. Kimi ki dünya savabını közlese, onunğa dünyanın savabını berimiz. Onun ahiretlikten nesibisi bulmaydı. Kimi ki
ahiretning savobini ko'zlasa, uningga ahiretning savobini beramiz, shukr qilg'uvchilarni mukofotlaymiz. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. Nurg'un payg'ambarlar bilan ko'pligan Rabbani o'limalar birlikda jang qildi. Ular Allah yo'lida yetgan kulfatlardan ruhsizlanmadi, bo'shashmadi, bosh egmadi. Allah o'zining yo'lida duch kelgan qiyinchiliklarga chidashlik berguchilarni yaxshi ko'rdi. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Ularning so'zi faqat Rabbimiz gunohlarimizni, ishimizda chekdan oshganligimizni mag'firat qilgin. Qadamlarimizni jang maydonida mustahkam qilgin va kafir qavmga qarshi bizga yordam bergin degandan boshqa bo'lmadi. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. Allah ularga dunyoning savobini, ya'ni dushmanlar ustidan g'alaba qilishni va oxiratning yaxshi savobini, ya'ni jannat va uning ne'matlarini ato qildi. Allah yaxshilik qilguvchilarni yaxshi ko'rdi. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. Ey müminler! Eğer sizler kafirlarga itaat kılsanlar, ular sizlerni arqanlarga, yani küfrüge yandırdı. Şunun bilen ziyan tartıp kalısılar. Belillahu mevlakum ve huve hayrun nasirin. Undaq emas. Yani ular sizlerning itaat kılıdığan medetkarınlar emas. Allah sizlerning medetkarınlardır. Onunğa itaat kılınlar. O yardım kılgıçılarının en yaxşısıdır. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. İlahlıqı haqqında heç bir dəlil düşürməyən nəslərini Allahqa şerik qılğanlıqları üçün kafirlarning dillərə qorxunç salımız. Ularning baradigan joyi davzaqdır. Zalimlarning joyi, yəni davzaq haqiqatan yaman joydur. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. Allah sizlarga qilgan düşmanlarga qarşı nusrat ata qilishdan iborat va'dasida turdi. Allohning izni bilan ularni qirvatatdinglar. Allah sizlar yoqtiradigan g'albini ko'rsatgandan keyin zaiflashib qoldinglar. Payg'ambarning amri to'g'risida
janjallaşdыңlar. Peygamberning emriga bo'ysunmadinglar. Ba'zilaringlar dunyoni ko'zildinglar, ba'zilaringlar oxiratni ko'zildinglar. Andin Allah sınaş üçün sizlardan düşmanni qaytirdi. Ya'ni sizlarni g'albidan mag'lubiyatga yuzlandirdi va sizlarni haqiqatan afu qildi. Allah mu'minlarga marhamat qilguchidir. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. Öz vaqtida Peygamber, ey Allah'ның bendileri, mening tarafimga kelinglar, men Rasulullohdirman, kimiki jihad maydoniga qaytsa, u jannatga kirdi deb orqanglardan sizlarni chaqirib turatdi. Sizlar hech kishiga qaramay qachatdinglar. Buningdan keyin qo'linglardan ketgan narsaga, ya'ni g'animatga, beshinglarga kelgan musibatga, ya'ni mag'lubiyatga qayg'urmasliginlar uchun Allah sizlarga g'am ustiga g'am berdi. Ya'ni sizlarni g'animatdan mahrum qilganning ustiga mag'lubiyat bilan jazoladi. Allah qilmishinglardan xabardordir. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. G'amdan keyin Allah sizlarga aminlik tushirib berdi. Sizlarning bir qisminglarni, ya'ni haqiqiy mu'minlarni mugdak bosdi. Yana bir qisminglar, ya'ni munofiqlar o'zlari bilan bo'lib ketdi. Ya'ni kuffarlar qayta hujum qilarmi deb jon qayg'usi bilan bo'lib ketdi. Bular jahiliyat davri kishilariga o'xshash Allohga qarta noto'g'ri gumonladi bo'ldi. Ular bizga Alloh va'da qilgan g'albidan nasibi bormi deydi. Aytqinki, hamma ish haqiqatan Allohning ilkida. Ular sana oshkor qilmaydigan narsalarni o'z ichida yoshirishidi. Ular agar bizga g'albidan azroq nasibi bo'lsa edi, bu yerda o'ltirilmaydiq deydi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki, agar sizlar o'ylaringlarda bo'lgan taqdirdimi, aranglardagi o'ltirilishi putib etilgan kishilar cho'qim o'zlarining o'ladigan joylariga berishidi. Allohning qazosidan qaychib qutulg'ili bo'lmaydi. Allohning mundaq qilishi ko'nglinglardagini sinash va qalbinglardagi narsalarni poklash uchundir. Allah ko'ngillardagini yaxshilik bo'lsin, yomonlik bo'lsin bilgichidir. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا
وَلَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. İki qo'shin, ya'ni musulmonlar bilan mushriklar bir-biri bilan uchrashgan kunda haqiqatan shayton ichinglardagi jangdan yuz o'rgan kishilarni ba'zi qilmishlari, ya'ni payg'ambarning amriga muxolifatchilik qilganligi tufaylidan tiyildirishga urindi. Allah haqiqatan ularni afv qildi. Allah haqiqatan eng mag'firat qilg'uchidir, halimdir. Yani asiylik qilganlarni jazolashga oldirib ketmaydi. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. Ey müminler! Seferge çıkan yoki g'azotga chiqqan qarindoshlari haqida ular yenimizda bo'lganda o'lmaydi va o'ltirilmaydi degan kofirlarga o'xshash bo'lmanglar. Allah buni ularning dillarida hasrat qilsin. Allah terildirdi va o'ltirdi. Ularning g'azotga chiqmasligi ularni o'limdan qutuldira olmaydi. Allah qilmishinglarni ko'rib turg'uchidir. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. Şübhisizki eğer sizler Allah yolunda yani g'azotda o'ltirilsanglar yoki g'azotga ketib berib o'z ajlinglar bilan o'lsanglar sizlarga Allah tarafidan bo'lgan mag'firat va rahmat albatta ularning to'playdigan dunyosidan ortiqdir. وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. Eğer sizler öz acılınlar bilen ölsənglər yoki jang meydanında öldürülsənglər, ahiret çoxum Allah'ın dərgahına toplanısılar. Allah sizlərni əməlinlərə qarab mükafatlaydı. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Allah'ın rahmeti bilen sen ulağa mulayim boldun. Eğer kopal bolsan, bağır qattiq bolgan bolsan, ula çöreğinden taqap ketetdi. Ularni afu qil, ular uchun mag'firat tiligin. Ishlarda ular bilan kengashgin. Kengashgandan keyin bir ishga bel bog'lasang, Allohga tavakkul qilgin. Allah haqiqatan tavakkul qilguvchilarni yaxshi ko'rdi. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Eğer Allah sizlarga yordam bersa, sizlarni hech kishi yengolmaydi. Eğer Allah sizlarga yordamini tark etsa, Allah'tan başqa sizlarga kim yordam berdi? Müminler yalğız Allah'a tevekkül qilsin. Yani hamma işini Allah'a topshirsın. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Hiç qandaq bir peygamber ganimetke xiyanet qilmaydi. Yani
buni tasavvur qilg'ili bo'lmaydi. Kimiki g'animatga xiyonat qiladigan, qiyomat kuni u xiyonat qilgan narsasi bilan, ya'ni xiyonat qilgan narsasi gajgisiga ortilgan holda keladi. Her kişinin qilgan amaliga to'liq mukofot yoki to'liq jazo berildi. Ularga yaxshilarning savobini kamaytib etib, osiylarning jazosini oshirib etib zulm qilinmaydi. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. Allah'ın razılıqını izlеген kişi Allah'ın g'azabiga uchrashga tegishli bo'lgan kishiga o'xshamdi. Allah'ın g'azabiga uchrashga tegishli bo'lgan kishining boradigan joyi jahannamdir. Jahannam nima degan yomon joy? Hum darajatun indalloh vallohu basirun bima ya'malun. Allah'ın dergahida ularning darajasi turlik bo'ladi. Allah ularning qilmishlarini ko'rib turg'uchidir. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Allah müminlərə Allah'ın ayetlerini tilavet qılıdığan, ularni günahlardan paklaydıgan, ulara kitabni ve hikmetni, yani Kur'an ve sünnetni ügütüdügan, özlerinden boğan bir peygamber evetip, ulara çoğun ihsan kıldı. Halbuki ula burun uçuk gümrahlıkta idi. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. Silerge yetken musibet, siler düşmenge yetkizgen musibetinin yerimiga teng keladigan tursa, ya'ni Uhud g'azotida sizlardan 70 kishi shahid bo'lgan tursa, Badr g'azotida bo'lsa mushriklardan 70 kishini o'ldirgan, 70 kishini asir olgan tursanglar, sizlar yana bu musibat qayerdan keldi dedinglar. Aytqinki, u sizlarning o'zinglarning, ya'ni payg'ambarning amriga xiloflik qilganliginglar ve ganimetki heris bo'lganliqinglardan bo'ldi. Allah hakikaten her nersig qadirdir. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ. İki qo'shin uchrashgan kunda, ya'ni musulmonlar bilan mushriklar to'qinishgan Uhud jangida sizlarga kelgan musibat Allohning irodasi bilan kelgandir. Bu haqiqiy mu'minlarni bilish, ya'ni ayirish uchundir. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. Ve münafıklarını biliş, yani ayrış üçündür ki, ulağa kelinglar Allah yolunda uruş qilinglar yoki hiç bo'lmasa o'zinglarni qo'g'danglar deyilsa, ular urushdan xabar topgan bo'lsak, albatta sizlarga ergishatdik, ya'ni sizlar bilan bir safda turib urush qilatdik dedi. U kunda ular iymonga qaraganda kufrga yaqin edi. Ular ko'ngillarida yo'q narsalarni eg'izlarida dedi. Ular yoshurg'anni, ya'ni nifoq bilan mushriklikni
Allah obdan bilidi. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. Ula öyleride olturgan halda qarindoshları haqida agar ular yani mu'minlar bizga bo'ysungan bo'lsa, yani nasihatimizni anglab urushdan qaytgan bo'lsa, o'ltirilmaydi dedi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Bu munofiqlar aytganki, agar urushga chiqmaslik o'limdan qutuldiradigan bo'lsa, o'limni o'zinglardan dab'i qilib beqinglar. Agar da'voyinglarda rostchil bo'lsanglar. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Allah'ın yolunda şehit bo'lganlarni o'lik deb gumon qilmagan. Belki ular Allah'ın dergahida terik bo'lib, rizqdan bahriman qilindi. Yani cennetning ne'matlaridan atigan oqshomda mangulik rizqlantirib turildi. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ula Allah'ın özlerine bergen pəzildən xursandır. Özlərinin arqısından texi yetib gəlməyən, yani şehit bolmay terik qalğan qeyrindaşlarına ahirette ne qorqunç, dünyadan ayrılğanlıqıga ne qaygı yok ikenligi bilen xoş xəbər berişini tileydi. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. Ula Allah tərəfindən verilən nimet ve fəzlini, müminlərin əcrini Allah'ın bekar qılıb etməydiğanlığı bilən xoş xəbər berişini tileydi. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. Uhud gazıtıda yarılanğandan keyin Allah'ın ve Peygamberinin çağırıqıga avaz qoşqanlar, ular yani müminlərdən yaxşı əməllərini qıyğanlar və təqvadarlıq qıyğanlar çoğ savabqa erişidi. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Müşrikler tərəfdarı bolğan adamlar ulağa şək şübhəsiz ki kişiler yani Qureyşlər sizlərə qarşı qoşun topladı. Ulardan qorqunlar dedi. Bu söz ularning imanını küçeytdi. Ular bizge Allah kifoya, Allah nima degan yaxshi hami dedi. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Ular Allah'ın nimeti ve fazlı bilen qaytib geldi. Hiç qandaq ziyan zahmetke uçurmadı. Ular Allah'ın razılığını izledi. Allah uluq fazlı igisidir. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. Yani şu şeytan
öz dostlarını, yani kuffarlarını korktudu. Eğer mümin bolsanlar, ulardan korkmanglar, menden korkunglar. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, küfrıga özlerini ataganlar, yani sözleri ve hareketleri bilen küfrıga şapaşlaydıgan münafıklar seni gamkin kılmasın. Ula hakikaten küfrü bilen Allah'a kılç ziyan yetküzelmeydi. Allah ahirette ulağa savaptın hiçbir nesibi vermezlikini halaydı. Ula çoğun azapkı düşer buludu. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. İmanni küfrüge tegişkenler, küfrü bilen Allah'a kılç ziyan yetküzelmeydi. Ula kattık azapkı düşer buludu. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. Kafirler özlerine ceza vermezden mühlet berişimizni, yani ömrünü uzun kılışımızını herkes özleri üçün paydalayıq dep güman kılmasın. Ulağa mühlet berişimiz ve ecilini keçiktirişimiz fakat ulağının günahının köpeyişi üçündür. Ula ahirette har kılgıcı azaplı düşer boludu. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. Allah yamanni, yani münafıkni yaxşıdan, yani müminden ayrımıgıca müminlerini, yani silani hazırkı petinlaçı qo'maydi. Allah silani g'ayibdan mu xabardor qilmaydi. Va lekin Allah payg'ambarlardan xolig'ini tanlab, uningga Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge münafıklarning holini bildirgandek g'ayibni bildirdi. Allah'a ve onun peygamberlerine iman etinglar. Eğer sizler iman etsanglar ve Rabbinlardan korksanlar, çoğun savapga erişsizler. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. Allah öz pezledin bergen nersilerge, yani pul malga bexillik kılıdığanlar bexillikini özleri üçün paydalık dep güman kılmasın. Emelde bu ula üçün ziyanlıktır. Ulanın bexillik kıygan nersisi kıyamet günü ulanın boynuğu takak kılıp selindi. Asmanlarının ve yerinin mirası Allah'nındır. Allah kılgan emellerinlardan haberdardır. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. Allah hakikaten pekir, biz bolsak bay diyen kişiler, yani Yahudilarning sözünü
Allah hakikaten anladı. Ulanın sözlerini ve peygamberlerini nahak öldürgenliklerini hatırlap koyumuz, hem de ahirette köydürgücü azabını tetinla deyimiz. ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Bu silenin kılmışınla tüpeylerindir. Allah bendilerine zulüm kılgıcı emestir. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. Ula Tevrat'ta Allah bizni asmandan düşken ot yep ketadigan bir qurbanlık keltirmegicha hakikaten hiçbir peygamberge iman keltirmeslikki buyurdu dedi. Bu töhmet bulup Allah ulanı buyurgan emas. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ulağa aytqin ki sizlarga mo'jizalar ve sizlar aytgan mo'jiza bilan hakikaten nurg'un payg'ambar keldi. Agar sizlar da'voyinglarda rostchil bo'lsanglar, ularni nimishqa o'ltirdinglar? فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ular seni yalğanğa çıkargan bolsa, sendin ilgir ötken möcizlerini, kitaplarını, yani İbrahim aleyhisselam'a nazil kılıngan sahifelerge okşay samavi kitaplarını ve nurluk kitapını, yani Tevrat, İncil'e okşaşlarını elip kelgen nurgun peygamberlermi yalğanğa çıkarılgan idi. Kullu nefsin zâiqatul mevt ve innemâ tuvaffavne ucûrakum yevmel kıyâmeh فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Her bir can egisi ölümnün təmini tetikçidir. Sizlerinin ecrinla, yani əməllerinlanın savabı kıyamet günü toluq berilidir. Kimi ki devzatın yirak kılıngan ve cennet kirgizilgen iken o muradığı yetken boludu. Dünya terikçiliki fakat aldaydıgan maldınlı ibarettir. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Sizler mallarınlarda sadakıga buyuruluş ve afet yetişi bilen ve canlarınlarda öldürülüş, esir eliniş, kesel buluş bilen çokum sınırlısılar. Sizlerden ilgiri kitap verilgen, yani Yahudiler ve Nasaralardan, müşriklardan çokum nurgun yaman söz anlaysılar. Eğer yukarı ahvallar yüz bergende sabır kılsanlar, sözünla ve erkitinlarda Allah'tan korksanlar, ondaqda bu hakikaten irade bilen kılınışkı tegişlik işlardındır.
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. Öz vaqtida Allah kitap berilganlardan kitapni, yani kitaptaki Allah'ın ahkamlarını kişilerge çokum bayan qılıp berişke ve yoşurmaslıkka ahdi aldı. Lekin ular bunu, yani ahdini arkasıga çörüp etdi ve onu azgını bedelge, yani dünyanın arzimas narsisiga tegishdi. Ularning tegish bağını nima degan yaman? لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, qiygan işlerden, yani haqni yoşurganlıqıdan xoşal boladigan, qilmagan işleri bilen madhilanishni yaxshi ko'radiganlarni hergiz Allah'ның azabıdan qutuldu deb gumon qilmagan. Ular qattiq azobga duchor bo'ladi. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Asmanlarning ve ziminning padişahlığı Allah'a xasdır. Allah hamma narsaga qodirdir. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Şübhisiz ki asmanlarning ve ziminning yaratılışıda, kechi bilan kunduzning navbatlashib turishida aql egillar uchun albatta ro'shan dalillar bor. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Ular öğrü turgandımı, olturgandımı, yatqandımı Allah'ını eslep turdu. Asmanlarning ve ziminning yaratilishi to'g'risida fikir yurgizdi. Ular aytdi: Rabbimiz, bunu bekar yaratmading. Sen paktursen, bizni devzaq azobidan saqlag'in. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. Rabbimiz, sen kimniki devzaqqa kirgizdikansan, onu elbette xor qilgan bo'lasan. Zolimlarga hech qanday yordamchi bo'lmaydi. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Rabbimiz, biz hakikaten bir çaqırgıçının, yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin Rabbinlarga iman etinglar deb imanga çaqırganligini anladık, iman etdik. Rabbimiz, günahlarimizni mağfiret qilgin, yamanlıklarimizni yo'q chiqargin. Bizni yaxshilarning qatorida qabziroq qilgin.
ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Rabbimiz bizge peygamberlerin arqılıq vəd qılğan nərsini, yani itaat qılğanlığa xas bolğan cennetni bergin. Kıyamet günü bizni rəsva qılmağın. Sen hakikaten vədəngi xilaflıq qılmaysan. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Rabbi ulanın duasını icabet kıldı. Men siladin her bolsun, ayal bolsun, her qandaq bir yaxşı iş qılğıçının əməlini bekar qılıb etmeymen. Sile bir-birinladın törelgen. Hicret qıyğanla, yurtlardan aydab çıqırılğanla, mening yolumda əziyyət tartqanlar, mening yolumda urushqa qatnaşqanlar ve mening yolumda öldürülgenlerinin günahlarını elbette yok çıqırman. Ularni astidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgiziman. Bu ularning yaxshi amallari uchun Alloh tarafidan berilgan mukofotdir. Allohning dargohida yaxshi mukofot, ya'ni jannat bor. La yaghurrannaka taqallubul-lazina kafaru fil bilad. Kafirlarning pul, mal, abroy, mertebe izdeş yüzüden şehirlerde kizip yürüyüşleri seni aldı mısın? Meta'un qalilun thumma ma'wahum cehennem ve bi'sel mihad. Bu azgını bəhrəmən boluştur. Kelgüsü de ulanın cayı cehennem boludu. O nimi degen yaman töşek? لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. Rabbiga taqvodarlik qilgan kishilar ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlardan bahramand bo'lib, u yerda mangu qoladi. Bu Alloh tarafidan bo'lgan kutib olishdir. Allohning dargohidagi narsalar
ya'ni mukofot va hurmat yaxshi bandalar uchun. Kuffarlar bahriman bo'lgan baqosi yo'q ozg'in rohatdan ortiqdir. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. Ahli kitob orasida haqiqatan Allohga iymon keltiradigan, sizlarga nozil bo'lgan kitobga, ya'ni Qur'onga, o'zlariga nozil bo'lgan kitobga, ya'ni Tavratga va Injilga iymon etadiganlar bor. Ular Allohdan qo'rqadi. Allohning oyatlarini ozg'ini bedelga tegishmaydi. Ya'ni ularning kitoblaridagi Muhammad sallallohu alayhi vasallamning sifatlari va shariat ahkomlarini dunyoning arzimard narsallarini deb o'zgartib etmaydi. Ularga Rabbining dargohida savob beriladi. Alloh haqiqatan tiz hisob olg'uchidir. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Ey mu'minlar! Taat ibadetning mushaqqatlariga va sizlarga yetgan ig'irchiliklarga sabr qilinglar. Dushmanlarga ziyoda chidamliq bo'linglar. Chegaralaringlarni saqlab jihodga tayyor turinglar. Maqsadinglar yetish uchun Allohdan qo'rqinglar. Ya'ni uning amriga muxolifatchilik qilmanglar.